Liverpool. Ingatkan Arsenal je in crisis. Liverpool punya crisis makin lama makin dalam dan makin dahsyat lah. Especially apa yang berlaku antara, nampak gayanya perluaran konflik dengan managers, dengan players. And mana-mana team pun yang kau support, the worst thing that can happen to a club adalah bila masalah antara players dan manager kau go public. Semua orang tahu dan isu tu menjadi perbualan. Sebab kena ingat, Empire Uthmaniyah pun jatuh dari dalam sebabkan apa? Luaran punya agenda ni, luaran punya suntikan. So sekarang kita nampak semua orang tengah berbincangkan tentang perkara sedemikian. Bahawa 3-3, ingatkan dah teruk dah, 3-3 against Leeds. Tambahan pula dengan interview selepas game. So kita kena fokus one by one lah krisis kat Liverpool ni. Sebab yang pertama sekali, apa yang kita nampak dari segi mata kasar kita, Liverpool struggle untuk kekalkan lead. And itu bukan game ni saja, game lepas-lepas pun. Ingatkan hari tu lepas kemenangan 2 biji daripada yang Izzat score baru ni, ingatkan dah jadi punca ataupun pemangkin untuk diorang start winning back to back, bina confidence, compete until masuk dalam top 4. Tapi nampak gayanya tak. Sebab at the end of the day, kalau memang core dia problem, dia akan dapat winning result yang sekali-sekala tu dia tak akan membuah kepada apa-apa. It's just that winning je lah. Lepas tu akan drop balik points. And sayang lah, sebab game ni menunjukkan potensial yang besar macam mana Liverpool akan shape up, especially untuk AFCON yang datang ni. Dengan ketiadaan Mo Salah ni, kita nampak apabila Ekitike dia beri kepercayaan, Szoboszlai dia beri kepercayaan, diorang semua boleh score. Bradley put in a shift. Tapi Liverpool punya masalah yang sama daripada awal season hari tu, individual errors keep on makan di sini. Tak kisah daripada penalty ke, daripada masalah set pieces ke. Korang pun tahu Liverpool dah concede 10 gol season ni, Matt. 10 gol daripada set piece sahaja, tak termasuk penalty. Bayangkan. So set piece ni, mana-mana team yang hadap Liverpool confirm akan fokus set piece. Sebab diorang tahu diorang boleh makan Liverpool time set piece doang. Sebab lack of concentration ke apa, aku tak tahu. Tapi berdasarkan mata kasar aku melihat, aku rasa diorang ada lack of communication between players. And itu bukanlah kebetulan kan. Sebab kalau kita tengok lepas game, apa yang Mo Salah punya, kita boleh kata final word sebelum pergi AFCON lah, terhadap masa depan dia. Dia mengingatkan aku kepada ramai orang punya, kalau semua orang ingat lah kan, apa yang jadi dengan Ronaldo sebelum dia caw. Dia ada interview dengan Piers Morgan, dan benda tu terus go downhill lah daripada situ. Walaupun kau Ronaldo, no one is bigger than the club. Itu apa yang akan berlaku. And at the end of the day, aku tak salahkan Mo. Sebab Mo, dia kena ada dalam minda dia nak main AFCON. So dia kena fit, dia perlukan game time, dia nak pergi World Cup. So dia perlu that preparation. Tapi kalau dah 3 game betul-betul tak start, di kalau mana kau adalah second player paling tinggi score for the club dalam sejarah selain pada Ian Rush, membuatkan kau akan rasa macam kalau tak di appreciate bro. Memang hujan batu di negeri orang, hujan emas di negeri sini, apa benda dah kan. Point dia adalah grass is not always green in the other side. So tapi at the end of the day, kalau side kau grass kau pun memang beracun, so why kau nak stay? Betul lah, why kau nak stay? Aku tahu kalau kau dah Liverpool, kau side Salah ke side Slot. Apa yang aku nampak sekarang ni, Liverpool ada 2 decision yang buat. Biarkan Salah caw pergi Saudi ke apa, biar Salah dapat game time, Salah happy, Salah dapat dekat dengan Masjid Haram, Masjid Nabawi. Ataupun Slot has to go. Sebab aku kena faham, bagi aku Salah done more than Slot kat team ni. Okay, so kalau betul konflik ni between dua orang ni, aku back pada Salah. Sebab last season pun kita boleh argue menangnya Liga untuk si Slot ni first season ni pun adalah sebab contribution Salah. So yeah, macam play macam Wirtz, macam kalau kita ambil siapa Wirtz ke Gakpo ke yang still diberi percayaan ke, ni semua tak do more pun for the club compared to Salah kan. And walaupun ada certain game score dan sebagainya, tapi overall contribution maksud aku, and tak ada masalah aku nak bench, tapi tak perlu ada misunderstanding between players dengan manager. Boleh cakap baik-baik kan. Antara benda yang aku, semua orang lah respect tentang Klopp ni, sebab dia punya man management, cara dia hadap player. Kalau dia tak bagi player tu game time, aku semua player akan faham, and player tu sendiri pun akan akur dan okay lah. Tapi kalau communication is the problem bro, dan suami isteri pun boleh cerai pasal communication issue tu. So yeah, so kena keep in mind benda tu.
Aku tak tahu macam mana Liverpool nak hadap benda ni, tapi aku punya firasat mengatakan no one's bigger than the club. Tapi kalau kau tanya aku, as a, bukan Liverpool fan, aku faham kalau Liverpool fan back Salah. Tapi kalau ada Liverpool fan back kat Sol, aku faham sebab tak nak apa jadi United jadi sekali lagi, which is player kadang-kadang nampak macam bigger than the club. So okay, at least ni baru je satu kali krisis macam ni dalam panjang 10 tahun since Klopp masuk dan sebagainya. Klopp masuk 2014 tak silap. So perkara-perkara ni walaupun nampak macam besar, tapi aku rasa orang akan lupakan in the future. But yeah, 3 sama, Liverpool krisis berterusan. So compete, title race ni makin sengit antara 4 team je sekarang ni. Palace, Aston Villa, tak expect kan, MC dan Arsenal. On to the next game.